DPC Wambarara District Superintendent of Police Benone Byamukama nagira ngo embuze zibiresha zirwa maraka n'abashoma bente bona bakwasirwa mu majingo gashayi kumize kiro kumfuna information natera abasirikare banje twatekaho roadblock umuri bwizo bwera tibe kiriya roadblock twafuna picharabaho UEL 1284 ebire eyine ekivera kihango munonga ochipanso yabara babiri arakuvuga nano ndijo okugira ngo twetegerize motoka etwetegerize na ordaringa my personnels ngo foringe picha ako tubiye suspicious bintu mu kivera embuzina zisangirwe zibiresa zirwa maraka kandi piche bireze hekire eyekika cha Rifan UEL igana 28 kashare bagena gisaba shuma kandi rya polisi yabwizbwera icyo bakozire bashazire mitwe biyaho byenda dene mitwe baje kwata bagiteka umundo mu byenda so icyo tukoze kugira ngo bukerinye kiro twakwata ikivera twakigaruza babirikire ne moto na pichipichi kutwaza kucheckinga mu kasheshe twashanga eroho ebintu bitakucengikwa kandi ni ntekateka abantu zizipichi turgunya abantu bambara road district. Patrick Bwambwensi mukuru w'entabe yakashatabwa bwizibwera Rutoma Town Council yasima polisi abo kuraka kujwa kukirenshongeji ahabo murumo operation eji tugo kubanza batanjire batwire bakwata only that obwiro bwinje bakwata konka tuba kuza kamera konka mwene iki twahirwa twafuna abanyamahurire okusharinga ho nabo twosirente bugamba turwo mu nkiko za security tubagambira Mbara district nintekateka ngo bashuma kumurabe n'umwenda kugumza muno mukore byanyu mwesasire district eji muze kurunda y'imuribe abo kuba security yitu ino mu district hati tuyina abana bato hatu wabarebana urang tuyine ho kubasa kukera abo shangire binente omuno mweta webesa mwebaze Habart aine myaka 32 no munyankore na ruga rushaka karuguza omuri bisheshe sub county ondijo no mweta mutebi Ibrahim na ruga na ruganya metiyobora omuri Kakoba ward wakati na mweta Kiranda abara driver na ruga omuri Byafu semu Kamukuzi ward entenuziye ezente mutabani wa mukadu niwe mukamente ahitwara jira polisi twasegente zikumirwa polisi yabwizibwera kandi abakwasirwe batwarwa polisi yibanda nde Evans Taremwa ahabwa TV West omurikashara Mbarara.